Kombongan masalah na puang sipatu ki makure sumanga alangan ola mala abi na po matu bilanna tontong ki na kamasailan mintu agan katuanta susite melambi totemo na bennomi ki attu unnulai tu katuan lan attu na kamasang ki totemo la umbasa ki sia la unanungan ki kadan na po matu lam mesura manatunna mai ko minta masambayang tapalaku patundan tamas sambayang. Makuri semanga ma pole perayakan lan attu totemo opuang lan loba aru mi kamasyangkan. Totemo opuang lan te attu sangattu laumbasa sia laun nannungan kan ni kadami lam mesura madatumi. Mengkarang komi opuang ulendu ikuasa pena masalomi angki maadin ungkan nasai melo itu patunna kadami lan mintu agan katuangki. Tarime tu pasambayangan ki opuang belan narampokan menolo mati olo mala abimi umpotete sangan na puang ki puang Yesu puang pela apa dosa saya kasalangki. Amin. Kadang no puang alam may surah 1 Korintus pasal pitu angka 10 saya loko angka 10-an. Nakua tu kadang no puang matu nakua apa lako to rokko mo rampanang kapa ku pakareena apa tangnya aku te sangandin na puang kumua dana men tantangan dio mai monena tu baine apa iya ke men tantangi labelang abang ba tu sisulen ni monena saya tu muane dana tantang bainena na laku tu tosenga aku moya tu makada te tangnya puang ya keden ni siuluta misa umpo baine to tanga mapatongan anna porai tu baine si kariipian da ana tampe monena sia ya tu baine umpo muane to tanga mapatongan anna porai tu muane si kariipian da ana tampe tu monena belanne ya tu muane tang mapatongan di pamasero dio na bainena sia ya tu baine tanga mapatongan di pamasero dio tu siulu ya to ya ke ta ina susi to inangala kasarembangan tu mai anak kami apa totemo masero mo apa ya ke mentantang itu tanga mapatongan na da ito na mentantang ya tu siulu muane ba tu baine ta emo apa usangkin ni lan tuyan na to apa mangka mo kami natambay puang matua tama kasi kailuan belanna baine umbara mo kuwa unisan ni kumua ba atula umpama karimman siyako monemu ba atuwe mone umbara mo kuwa unisan ni kumua ba atum pakarimman siyako bainemu. Amin. Siulu tu pada di kamasailan sangan na puang atau puang Yesu ia tu tananan dapo misa apa masero sia malaabi ia moto ke lan toraya ia tu tananan dapo ke mana di paranduki di sanga mentama rampanang kapa urampanan ba atu patorro na ia tu kapa kapas ia tu kapa misa apa meringan sia mamusa betonan na ia tu totama rampanang kapa patorro misa apa masero sia tanga di paruku sangadinna ludio mai pena masero sia malambu tu napasiumpu misa amuane na misa baine ia duka moto anna di pamata ata tu pa apa kilala keden ni tu tamaram tanan dapo kumua pemali ulu tu tombang torak na rampanang kapa nenne ebang mo dirangi kumua buda mo tu tananan dapo tangarapa sia sisara kabilan na taemo anna dito emanda tu torak na rampanang kapa lalan kasiumpuran naluk ada sia atoran kaparentan buda mo tau pasanda salu la koram panang kapa ya mo to kita mas sangan silura lan sangan na po to pong Yesu
Na pakilalan Rasul Paulus lante abasanta kumua anaya tu to maatanananda pa omo daan na pasandak salu la koram panangkapa lan pasala pitu ang katallu na kuwa yatu muane lan napoga utu sipatun na muane lako benena susi duka tu baine lako monena yatu baine taana pois samisa kalena sangadin na muane tenduka tu muane taana pois samisa kalena sangadin na bainena ia mote tu tontong la di pana ata amelo lan tananan dapo daan na den ma pasitananan belan na pantan moraitong misa tananan dapo misa apa main dan diolo na po matua ya moto an nasipatu tontong dikasiri isia diangga pa pakai nga alan Ibrani pasal 10 talo ang kaapa na kuwa la mikasiri itu rampanang kapa solanasang sia daami po luluran ni tu kasibalian belan na ya tu to mapangambuni sia to pasanda kasalu la korampanang kapa la naukung puang matua pada malambe nam tutu kadan na puang matua ta nando melo lan katuanta anna den nopa ta tontong ulolangan ni te katuanta situru pak proen na puang matua lako kaleta solanasang. Amin. May kumita tole mas sambayang. Maakuri semanga maapole parayakan opuang belan na tontong pakan mi kamasei mi bengkan nyatu lante melambi ito temo orang itu kadami. Peranukan opuang kumua ami tunduikan ulolang amelo ite katuan situru kadami tumangka kirangi atu to temo to opuang ki pasambayangan tu diona mintu agan katuan siapa akamaya lante kombongan ondong pirakatu tomatuang kisa sang silurangki tulan kamalaman batangkale ki pasambayangan opuang tu diona Bapak Yohanes Gadi, Bapak Yulis Dengan, Nyonya Esther Zainuddin, Nyonya Dorce Tumembo, dia ke Nyonya Cehadengen, Nyonya Matisruru, Ibu Giring Kalaksuso, Nyonya Simon Tando, Bapak Terandi Ilolo, Bapak Yusuf Rante, Bapak Oni Eslak Burlawal, Nyonya Erniati Tangaran, Saudari Liliani Omaketi, Nyonya Margareta Kobong, Bapak Karel Paranoa, Nyonya Ludia Kandola, Bapak Yohanes Elboko, Bapak Stefanus Pakurung, Nyonya Margareta Sarra, Ibu Matilda Timisela, Saudara Naftali Minna, Bapak M. Pesalongan, Ibu Adolfina Tilang, Nyonya Hermin Bongga, Nyonya Yohana Bura, Bapak Yusuf L. Samben, Saudari Tresia Samben, Saudari Mercy Samben, Penato Nyonya Selvi Besi Lambi, Bapak Yakobus Pagiling, Nyonya Peter Tenna. Paranukan opuang kumoya tu tomatuang kisah yang selurang kitulan kamalaman batangkale mitontong pa maleke mi ben yat tunani maleke sia umpatar itu ketuan melo situru lalam pak poremi ki pasambayangan duka tu kapalingkan na pa kamayan lante kombongan opuang bengkan ni kakinan pamalambu itu batengki ang kitontong peran nupaiman nangkaran ni tumintu agan pak kamayan lante kombongan ya duka moto opuang nenne itu kara-kara masussa dadi lan katuangki saya lakwal loto temo apa tontongkan perannu kumua buaraka mila pamisa-misa kan unnola itu kara-kara susi temai lampakan ni liliina COVID-19 opuang tontong kami bengkan ni kamawatangan unnolai melo itu kara-kara me pamasussa susi temai ang kitontong patong kami kumua tontong kami maadioren lan mintu agan katuangki opuang ia tu kapalingkan na katuangki lanteal loto temo saya lakona kisorongan tapu mati kalemi kumua kamu tu tontong la kamasaikan ni unnolai te katuangki maturu-turu mo kami opuang mi rangi te pasambayangangki tanya kumuan na pak poreyang kidadi sangadin na pak poreyang mereka mo opuang tadi makan belan narampokan masambayang
Makuriam sumanga mati olo mala abimi muputete sangan na puang kipong Yesu. Puang pela apal dosa sa kasalangki. Amin. Pada mo lambe na totu kasipulungan ta si solo po mo tulante melambi to temo. Tontong mo kami unolay lalan katuan si turu lalam pa aporen na po mo tua. Anta tontong masak kemeri marulindin salanasang. Salamat.